23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякзорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумат натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2026 муайян карда шуданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумат нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2025 шунида шуд. тавре таъкид гардид, сарфи назар аз мушкилоти мураккаби ҷаҳони имрӯз ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди кишвар, соли 2025 барои мардуми Тоҷикистон соли бобарор ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омаданд. ба таъкиди сарвазири кишвар, дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 176.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 8.4% таъмин карда шуд. сатҳи таворрум 3.5%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 0.1 банди фоизӣ кам мебошад. соли 2025 ба қисми даромади бюҷети давлатӣ 60.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 400 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид карда шуд, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, соли 2025 13 лоиҳаи сармоякзории давлатии соҳа ба маблағи 14.9 миллиард сомонӣ мавриди татбиқ қарор дода шуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ нисбат ба соли 2024 7% зиёд гардида ба 24 миллиард киловатт-соат расонда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоякзорӣ, таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. дар соли 2025 ба кишвар ба маблағи 59.5 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд мебошад. дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ додашуда зиёд гардида 30 миллиард сомониро ташкил дод. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 28.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2024 23% зиёд аст. татбиқи 14 лоиҳаи сармоякзорӣ ба маблағи умумии 11.7 миллиард сомонӣ дар соҳаи нақлиёт имкон дод, ки рушди соҳа таъмин гардад ва дар натиҷа соли сипарашуда тавассути ҳама гуна нақлиёт 155 миллион тонна бор ва 1.1 миллиард мусофир кашонда шуд, ки нисбат ба соли 2024 мутаносибан 15.2 ва 11% зиёд мебошад. соли 2025 ҳаҷми умумии гардиши савдо 77.3 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 14% зиёд аст. ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ соли 2025 ба 30.5 миллиард сомонӣ
برابر گردید که نسبت به سال 2024 13.2% زیاد می باشد. تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور امکانیت فراهم آوردند که در دوره حساباتی گردش سودای خارجی نسبت به سال 2024 20.5% افزایش یابد. سروزیر مملکت اظهار داشت که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در کشور به 795 عدد رسیده، در مقایسه با سال 2024 38 مؤسسه زیاد می باشد. وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی، در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 3154 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 182,700 کودک تأسیس داده شده است. سال 2025 در مملکت 214 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 99,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا در کشور 4056 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد. با مقصد رشد ساحه تندرستی و سریع وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده، سال 2025 از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه 4.3 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2024 24.1% زیاد می باشد. در این دوره 113 مؤسسه ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده، 301 مؤسسه تعمیر و از نو سازی کرده شد. در سیاست دولتی تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقعی اساسی دارد. در سال حساباتی در مملکت از حساب همه سرچشمه‌ها 280,000 جای کاری نو تأسیس داده شد. در ادامه مجلس حکومت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده و سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در نتیجه رشد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و خدمترسانی به انداز سپارندگان، گذراندن کارهای فهماندهی دایر به مقررات قانونگذاری انداز توسط واسطه‌های الکترونی پرداخت، وسعت بخشیدن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، گسترش روند رقمی کنانی و دیگر تدبیرهای اندیشیده شده در سال 2025 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجه دولتی 26.5 میلیارد سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشانده‌های پیش بینی شده 3 میلیارد و 598 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 104.3%، ولایت ختلان 103.1%، ولایت سوخت 107.1%، شهر دوشنبه 119.8% و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد. دایر به نتیجه‌های فعالیت مقامات گمرک و انداز بعد شنیدن حسابات رهبریتی آنها، سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت بلند برداشتن نشانده‌های اجرای نقشه پرداخت‌های گمرکی، برطرف سازی قرض‌های انداز، پرداخت نفقه و سقورت اجتماعی و به شکل الکترونیک گذراندن تمام مناسبت‌های مالیوی در این ساحه‌ها دستور و سپارش‌های قطعی دادند. سپس پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده دایر به فعالیت مقامات نظارت و سنجش در سمت پیشگیری جنایت و جنایتکاری، برطرف سازی قانونشکنی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و رعایت حتمی قانون‌های عمل کننده مملکت حسابات دادند. دستور داده شد که مقامات پروکوراتور جهت پیشگیری از حالت‌های رعایت نکردن قانونگذاری مملکت عاید به استفاده زمین، تنظیم جشن و مراسم و دیگر ساحه‌ها تدبیرهای سریع وقتی و به تأخیر اندیشند. دایر بر روند جلب سرمایه به اقتصاد ملی و راه‌های افزون نمودن آن، حسابات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده شنیده شد. اینچنین در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده و رئیس بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیمزاده
доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ ҳисобот доданд. баробарияти кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бонки миллӣ ва дигар бонкҳои давлативу саҳомӣ дастур дода шуд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайринақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявиву бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумат вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид, ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои амалишавии раванди саноатикунонии босуръати кишвар заминаи устувор гузошт. соли 2025 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 17 000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда, нисбат ба соли қаблӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22.1% афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар тавассути ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар самти коркарди меваю сабзавот ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо дар назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа вазифадор намуданд. дар маҷлис ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим шунида шуд, ки дар он натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли 2025 ҷамъбаст гардида, самтҳои асосии рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо барои давраи минбаъда муайян карда шуд. вазорати нақлиёт вазифадор карда шуд, ки иҷрои вазифаҳои афзалиятнок барои соли 2026, инчунин татбиқи саривақтӣ ва босифати лоиҳаҳои сармоягузориро, ки дар соҳа амалӣ мегарданд, таъмин намояд. ба вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа ва роҳбарони ширкатҳои соҳа барои татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҷорӣ намудани низоми биллингӣ ва ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтии маблағи он аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо ва бунёди иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли нерӯи барқ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода ва раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, паррандапарварӣ, рушди соҳаҳои чорводорӣ, зотпарварӣ, моҳипарварӣ, растанипарварӣ, зироату сабзавоткорӣ, коркарди саривақтии замин, истифодаи тухмиҳои хушсифат ва нуриҳои минералӣ, инчунин паёмадҳои тағйирёбии иқлим, вазъи экологӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа ҳисобот доданд. вазорати кишоварзӣ, агентии содирот, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, Академияи илмҳои кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба истифодаи мақсадноки заминҳо, омодагии ҳамаҷониба ба мавсими кишти баҳорӣ, хусусан дар самти истифодаи самараноки ҳар як ваҷабзамин, бо дар назардошти вазъи камборишу хушк омадани тирамоҳи гузашта, яхобмонии саривақтӣ, омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, риояи қоидаҳои агротехникӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои корами обӣ, ниҳолшинонӣ, таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифати зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла тухмии зироатҳои ғалладонагӣ, репродуксияи баланд, инчунин тухмиҳои ба иқлим мутобиқшуда ва парвариши навъҳои минтақабобгардидаи зироатҳои кишоварзӣ ва ҳамчунин афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ вазифадор гардиданд.